Iko pengay mahaburukku di rumah tangga mon. Patudo ma, napogos na tutuam. Tidak tutup oleh dengan pemantang. Bila Tuhan kesadar rumah tangga di Amina pada Sipion. Mau dengan rumah tangga tidak dua begasat rumah tangga. Nah itu nak pikiran. Jadi dia mulai dua. Dia ka pangalak ka tiki haposoan. Ipagkuling di pangalaho. Sudena boydo tinggali. Boha asasonang natua-tua di hamuna na marumatanggang. Alay sa dile Tuhan madihamuna dami. Nangpay hurang di pernguluang muna. Muna nga lani, hurang sidagu-daguan di bagasan perbadag ka muna. Nagudang pe, arta, naswadong pe, molo di bagasan dami dohita. Rumah tangga, dan taride. Jadi ida sidak konok ku di hoburku. Turmin. Mulai sempe ho. Dagka ho udah pingi hoburku. Sampai muna tamat. Alay di boto horo kesalahanmu. Maradok pun na tua-tua. Namanga sumanga piho. Dog di paboho huwa burukku. Alay nang pinsang muli. Di bagasat tangiang damar dong ako. Sayang dunyang dang lupa. Manangyak ko burukku. Naing manasungog warmi. Di urmin. Ba't tanaw mo manyan di burukku. Di rumah tangga mo. Niyan, Turmin. Nung nga di boto ho, hita na buha. Iko pengay mahaburukku di rumah tangga mon. Patudo ma, napogos na tutuam. Di bagasat pa rumah tangga mon. Nang tardok ko na ang mananga. Alay lasruhat ko di ho. Marumah tangga ho burukku. Unang ipila ho hami. Di sala pakuling mo, di sala pangalahom. Sudi na ibodo rong bakom muy. Molo, di po day na tua-tua ho. Manong si matua. Manangin sa di kapudian ni Hela namyon. Alu si Denggan. Na Denggani, bagas rohaban. Na hurang Denggani, unang pola di aloho. Hamuna da. Jadi ido si dokono tuho da buruk kuda. Berjumah hoy nang puhut tanulam mo. Wala ibatari dahon na sadang manang dihatta. Kalau makas mertudu dan tua-tuam araya do bermin. Jadi ido si dokono diho. Say ido man Tuhan mahamuna. Kaya madami din hamuna tong-tong. Jadi nak tanang bodo. Di mo laku nga keluarga namin. Oh, kelas. Jadi boy maniya ko nagpahela. Boy do mami pinsara keluarga isi matua. Dari ko nanaki. Jadi patuduhan madamang. Oh, hela nami. Dinggang mahamuna marumah tangga. Unang dibigay hamuna. Di bagasan perbadan unang patadahu burukon nasohya kuroho pon mulai tamat SMP bana. Jadi ida si doktono ku dihamuna na dua. Jadi pertetayang mapuda-puda sa lubu na akan nililiannya kena natorok di ho burukku pula di songko. Jom mana narutus doho alay boy do hatopi magoy siya baga sa roham molo le subuh di kendal yokko martang yakko tuhani
asa dilihat dami di hutong tong maradubok kila ni God nang maraduk ko lang kasi maduam sa lubuk na pamilya mo jadi unang pila huwa din nang da urju mau da kuda jadi say ma anak duk guru akan bisa meroh hadi hamuna di pas masuduhan ma akan bisa muna jadi itu sudah kemudian apa matutup. jadi nang sangoni di hamu ida nang sangoni di amang nung dito buhamu gondi nalang parumain mo ay dia sana buru ko pakatayon na molo ano nga matpangadyo sungod dia pakatayon niyo alay mo loyo yeda hulala ay buhan pakuling na matpangadyo ho dada una mo ni persikola dada buin mangato nang pebut ko atong baligdan dada na molo do kesalahan na nang idok ko mo may uday dinggan molo sa ola tarpudayam mo hasok masukon ida si doktor na pupuida di nang songo di mangda jadi nang di hobi mo songo non si madua mon baga sa persahiton nang ikon hedong den nang bugugug kode doktor ko nga mangat ko mang wala ni do jabar ni na dua pakuling ido na dinggan ido na paling penting jadi ido si doktor Gabi ng gabi. Pito may no? Bahan mamusik na yamang. Narwako. Waduh sita. Perjulo ma naniatan na yate. Ima? Jadi